Malaza Takiatongo, Hinasu, Seningo, Dan, Sinanga, Kisino, Haza, Gini, Mamofana, Natau, Tanu. Itini tohon. Get halum hinasun izahululo. Gitini tohon. Nanginin amano magi tau-tau ta. Hafa tinili ninya magi. Hafa finatinas ninya gi ini natano. Megai finatinas niha winaha itau-tau ne man motu gi ini natano. Gini ni finatinas niha ne man masoda nasinya tatungo hafa kinalamtin gini la niha. Iti negi ne matugi gi ini natano fuma nona gui hita ini la ihinano zan kinalamtin ini natau-tau itano siha. Matungo i tau-tau tano man mamatina sahguan nengkano siya. Ginin i finatina sahguan siya na tatungo i man mofo na siya na tau-tau tano hafa nila niha. Sinya matsuli mogi ini na tiningo niha. Ni mamatina sahguan ginin adzo na tano ni madingo gi man mofo na nasokan gitinituhon na hinanaw niya gi ini na tano. Hafa siha na finatina sahgan guaha gi ini na tano. Tatutuhon gi man mofo na gi isakan iprilati na hinasu. Wiza ini ifinenena na kinalamtin itau-tau siha. Itinituhon na nila zang kinalamtin itau-tau tano. Wiza ini iginin tulu na tsalan na gay 5 na gatos na sokan tati.
Tina titizi no itatati na kinalantin itaw-taw tono, siya giisakan iatso lati. Tatutuhon talo giihafa na finatina sagwan siya, guaha giitinituhon, dyan sa hafa iman mofo na taw-taw tono na manmamatina sagwan siya. Guiza ini ifinenina na tinituhon, iprilati na sokan, anay guaha megay na finatina sagwan ni manmasosoda. Ifinatina sagwan siya gisakan iman mofo na, mameda, manyatata, dan manmapanas. Mamamatitinas iman mofo na taw-taw tono siya sagwan, siya ni sinya masagwan nenkano, honum, dan mamatinas nenkano. Hafa nuno ihit isagwan iman mofo na taw-taw tono siya na sinya megay nenkano giisakan iman mofo na taw-taw tono siya. Masoda lokwi na sumauno iafog ni gay hilet agaga giisanhizong isagwan siya. Maalok na 3 kilo na tinegwin finatinas ginin iman mofo na taw-taw tono siya. Masoda lokwi na guaha tataw-taw guafak ginin ihagon nizuk siya. Ano giisagwan siya? Sinya ha giihilo iguafak na mafatinas isagwan siya no ifamalawan. Itatatina inano giitsalan na sokan anay monhadsan mafanyago si Jesu Kristo sokan iatso lati siya. Giitatatina sokan giisakan atso lati siya ni man masoda na guaha tinilayka gifinatina sagwan sa guaha tiningo dan hinano ginin itaw-taw tono siya. Ini nasakan atso lati siya, anay dumangkulo iminegay taw-taw tono, zan inenkano ni tigef megay. Setso ifamalawan ifinatinas sagwan, zan megay finatinas niya siya sagwan, no ikanay niya. Azo na megay man masoda, man mazamak sagwan siya, gi fanatanan anay man magwagwadok, imanatati na taw-taw siya. Megay na ziningan sagwan ni anok taw-taw siya. Guaha lokwi siya fai ni man masoda. Gifio ni sagwan siya. Zaginin ini na sineda hana tutunguhi na guaha tinanong fai siya gwini na tono. Taigwini mafatinas niya isagwan finatinas. Manadanya iinay iedda fatsi agaga zan honum. Giisakan iman mofona na taw-taw tono siya iinay ginin inyanyak atso tosi. Giisakan iatso lati iinay ginin iatso bukan. Maliti iedda fatsi agaga iinay zan honum. Zama fralulun tali ni ikanay niya, zama na moklus. Itali mana acetul, zama fatina sagwan. Masongi gi igwafi, zamu mahetuk isagwan. Igwafi ginin ianglo na hogon nizuk zan punut. Matot ni igwafi gi isanhizung, gi imababa na sagwat. Iinay muna memet god isagwan ini ni ti umadzamak zangin masongi gi igwafi. Isagwan ti ukaka zangin masongi. Sanina atsetun maulik ni iinay. Hotsa na sagwan imafatnanaan Mariana's Wetware. Sa anok siya iagaga na hilet ginin ifatsi agaga zan iafok. Iafok
Ikanay niya ifamalawan, zan ipinot nizok, aanok taw niya, giifinatidasagwan siya. Megay sinya matsogwi ni ginini afo, za adzo na magogof adahi no itawtaw siya, ini nagwinaha siya. Anok lokwi nagi ipapaguha mana sasawnaw iafo gifinatinas mami siya. Zani anglo na nilasas ilotis zan mamaon. Masoda lokwi na tsumilong isagwan finatinas siya, giza Filipinas zan isagwan itawtaw tono Mariana siya. Ginin ini na tiningo na sinya tasongan, na fanaan itawtaw Mariana siya, mangginin iza hazangkatan Asia. Zaman aanai gwinaha siya. Mega masoda man mapi na finatinas sagwan, giini na tono, gihisagwa anay guaha otso lati. Guaha lokwi man masoda mapi sagwan siya, giifi unitasi, anay manyaga itawtaw tono. Guaha finaisin sa hafa na mege man masosoda man mapi na finatinas sagwan siya, giifiyo ni atso lati? Iinepisa ginin imegay na finatinas sagwan nenkano, hanom, zan mamatinas nenkano siya giisakan, iman mofo na tawtaw tano siya. Uni nasu hafa na megay ini na finatinas siya, sa tsadik mapi za adzu nuna guaha finatina siya ni sinya utinilaika adzu siya iman mapi. Imi na hugwa na 3 kilo na finaisi ni hafa taimano, mafatinos niya ini isinakwan siya. Guaha fatfat na ni nazi giifinatina sagwan, fatsi na oda agaga honum, unay zang guafi. Ifati oda agaga, sinya masoda gi ihalum tono, za iinay matsutsuli gi fionitasi. Zangi manadanya ieda fati agaga, iinay, zani hanum, humuzung taigui isinya mafalulun. Sinya mafa adamelong tataw-tawnya ni sinya mafa sagwan. Sinya madzunga itawtaw-tawgi sanhizongnya ifinatinas. Zazangin mahatmi no igwafi, adzuna mumahetuk za anok itawtaw-taw. Iinay zangin manadanya zani eda, ni na memedgut zan mauk isagwan. Ifatsi na oda zani hanum, no magagay hilet isagwan. Ginit ihinalon ifinet na natawtaw sanhizon na tumadza nayhon gwini finatinas sagwan siha. Mege man matay natawtaw tono siha, ginin i minimu zan tsetnot itawtaw hizong siha. Tisinya mana panmamatinas itawtaw ini na tono siha. No ihagas setso niniha ni sinagwan, za tisinya masuon mo na itsetso za ufamta ginilala iman mamamayla na tawtaw tono siha, ane man halum itawtaw sanhizon. Megay man malingo na tiningo, iman mofo na tawtaw tono siha. Guaha pago aanok kinalamtin ni inadahin siniun zan inaligaw inadahin ifinatinas niya imanawtaw tsamoru siya. Za utafanagwi mo na ifamaguonta.
Itini tohon. Ge halum hinasun izahululo. Gitini Ekungu, kita ni manatati, maya jataketungo, ihinasu, ihiningu, jansinangan, ifinoza, gini manmoka, na tau-tau-tau.